नौन सिखिब तरुक थारक आसाम साबदगी सिखिब तरा सुख्रे इंडिया के अवांग नोंपोक स्टेट सिंगदा हौकिब नुमित खरने सिदा साबगी चांग का हेन हेंगलक्पग लोइनना आसाम की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा साबदगी मियोइ तरुक नौन सिखिबग लोइनना सिखिब मिगी मसिंग पुन तरा सिख्रे आसाम दा सिखिब तरुक असगे मनुंगदा अहुमना गुवाहाटी दगिने अतै सिखिब सिंगदो आसाम के दुइलाजान ग्वालपारान चिंगबा मफमदा लेबा मियोइ सिंगने हाइदि गुवाहाटी दा सेल्सियस डिग्री 37.2 की चांग सारबसु मधुगी मैसा अदु सेल्सियस डिग्री 50 की असाबगुमना फावे अमदि मासी नॉर्मल टेम्परेचर दगी सेल्सियस डिग्री 4.7 हेना सारबने सेट अदुगी ड्रिबुगरदा सेल्सियस डिग्री 38.5 यौना सादुना नॉर्मल टेम्परेचर दगी सेल्सियस डिग्री 7 हेना साखे तेजपुरदना सेल्सियस डिग्री 38.6 यौना सादुना मफम अदुदसु नॉर्मल टेम्परेचर दगी सेल्सियस डिग्री 7 हेना साखे मणिपुर की जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट का ताइनबा आसाम के कासार डिस्ट्रिक्ट की सिलचरदा सेल्सियस डिग्री 36.8 अमसुंग लखीपुरदा सेल्सियस डिग्री 38.5 की चांग यौना सादुना नॉर्मल टेम्परेचर दगी सेल्सियस डिग्री 6.7 की चांग हेनगना साखे हाइरि लेबासी के अवांग नोंपोक स्टेट सिंगदसु साबगी चांग असे लेप्तन हेंगलक्पगी रिकॉर्ड तौरि मणिपुर की ओइना साबगी चांग हंद्रे नोनेदा सेल्सियस डिग्री 38.31 कांगपोकपीदा सेल्सियस डिग्री 35.63 बिष्णुपुरदा सेल्सियस डिग्री 36.43 इम्फाल ईस्टदा 35.02 अमसुंग कक्सिंगदा सेल्सियस डिग्री 34.35 की चांग यौना साखी हाइना ऑफिशियल रिपोर्ट ना हाइरि अयिंग बलमने हाइनरिबा मेघालय की कोनुंग शिलोंगदा फावबा सेल्सियस डिग्री 28.1 यौना साखी साबगी चांग लेप्तना हेंगलक्पा असिना मियोइबगी हक्सेलदा मपुंग ओइना सही यामलाबा नत्रगा मसागी अनाबा लेबा असोनबा मियोइसिंगदा चावना सिंगनाबा ओइरक्ले ओइरक्लिबा फिबा मसिदा आसाम लेंगांगना स्कूल काबगी मतम असे होंदोकनाबा मरि लेनाबा सिंगदा खंगनख्रे अयुक की क्लास गन्ना हौबग लोइनना सुटिंग गन्ना थादोकपा यानाबा थौसल पाइखतनाबा मरि लेनाबा सिंगदा खंगनख्रे मसिगी अहोंबा असे जून 13 तगी चतनाबा हौरगनि हाइरि सु कैम्पसिंग होंदोकहनबना उंखतनाबा हेंगलहनगनि हाइना सहेलकाना फोंदोकख्रे तंपाक नंगना लेबा मफमसिंगदा लेरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सूदा लेरिबा कुकीजो मिलिटेंट्स के कैम्पसिंग असे अतोपा मफमदा होंदोकदबनि हाइना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दा खंगलिबा से सहेलका सदर हिल शिप एसोसिएशन अकदमोंद यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना थवोंग असिना नाकलानि की मरकता लेरिबा उंखनबा से हेना चाउथोहनगनि हाइरि सहेलकाना थोप चेरोल अमगी मतुंगिना सूदा लेरिबा कुकीजो ग्रुप सिंगी डिजिग्नेटेड कैम्पसिंग असे कुकी सिंगी मपा मपुना पिरंबा लमदा लेजबनि लोइनना हाइरिबा कैम्पसिंग असे होंदोहनबा हाइबसे हौजिक लेरिबा उंखनबा अमदे थाजनदबा असे हेना वांखनबा मचा अमने चेरोल अदुना हाइ भारत सरकारना चथरगलिबा थवोंग असे यामना खुदोंथिने ओइबा अमसों मिशंग मिखाई नाइबा मतौने थवोंग असे मैतै सिंबु पेलहनबा सिनबा थवोंगने इकुई कुइदना चथखिबा कुकी जोसु ग्रुप सिंगमसुं भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मिहुसिंगा चथखिबा वारी अदु हौजिक लेरिबा मणिपुर की लेतादबा फिबम असिगा मरि लेनदे सुदा लेरिबा कुकी जो की डिजिग्नेटेड कैम्पसिंग असे कुकी सिंगी मपा मपुना थमलंबा लमसिंगदा लेजबने हौजिक थोकलिबा हिंसा के थौदो असिदा शांति ओइना लेरिबा डिजिग्नेटेड कैम्पसिंग असिगा मरि लेना हनबासे मरम चादबा अमदे राजनीति थौसलने एसोसिएशन असिना मखाताना फोंदोकपा वाफमदा हाइरिबा कैम्पसिंग असिन मरोइना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्टदा होंदोकपा नत्रगा थुगाइबा थोलबदि कुकी मियाम की टेरिटोरियल राइट आइडेंटिटी अमदि डिग्निटी हकथेंगना सिंगनबनि हाइना लौगने भारत सरकारना हौजिक चथरिबा थवोंग असिदि मसिंग यामलबा कांगलुप अमा पेलहनबा सिनबा थौसलने असिगुम थौसल असिना कांगखोंग चारबा फिबम असिदा अमुका हेना खुदोंथिबा ताहानबा होनबनि हाइके केंद्र सरकार शांति की वारी साननबा असिगी वाहनथो असी इकाई खुमनबगा लोइनना तोखाई ताहानबगी वाफम थादोकपियु सु ग्रुप सिंगना कुकी कम्युनिटी की इंटरेस्ट गाना थबक तौगनि हाइना सु चेरोल अदुना मखा तारि जिरीबामदा बंकर अहुम थुगाइख्रे ngarang security force na jiribam police station के मनुंग चलिबा सैजांग विलेज के मफम अमदा इलीगल ओइबा मोंग सारंबा बंकर अहुम सिदोक्तुना थुगाइख्रे हाइरि पनबा याबदि मे 3 2023 दगे हौरकिबा मणिपुर की तमथिरबा लान से थेंगलबसु थेंगना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट तसु यौसलपदगी युममै थाबा अमसुंग मरा लेतबा नुपि अंगांग यावना मिसम कया कुकीजो टेररिस्ट सिंग हातबगी थौदोकसिंग थोख्रबने मोरेदा लेरिबा कम्युनिटी लीडर्स सिंग वाफम कया थमख्रे
Sahi ani helaba irang asina maitai sing khuntak laba border town more da lariba tongan community leaders sing na Tenopol district ki nauna posting lakiba deputy commissioner Saurabh Yadav ka unaduna wapam kaya thamkre hairi more gi IB da deputy commissioner Saurabh ka unakiba da HDC Hill Tribal Council more Tamil Sangam more Gorkha Samaj Samiti more Border Trade Chamber of Commerce more Manipuri Muslim Council more Chiefs Association Tenopol Block Kuki Students Organization more Kuki Women Union and Human Rights more Youth Club more lusing busingna sarugyaki community leaders sing makai dagi more da hojik Aadhaar card pai da bana maram oraga mahiroi sing online da mahi masinga mari renba thabak sing tawba yadna lairiba sikok na lambi ama yatpina bagi wafam thamki haidi subdivisional hospital more da hojik lairiba doctor masing asi hengar hanbiu Sabagi sang hengalapaka loinana ising gi awaba kaya mayok nariba asigi yenglaga more town manungda toti ising mapung phana phanganbiu more dagi hongdokpa ADC office amadi DLO office more da laitabana trade license renew tawna bohona bada Tenopol tana chatpada awaba kaya mayok nariba si kokhanaba more da adumak thambiu haina community leaders sing na nauna lakiba deputy commissioner Saurabh ke puning sing sinki haide Manipur da National Highway Protection Force lingbina batak naringai Mizoram Territorial Army ki recruitment rally pangthokadore Manipur gi leiriba National Highway sing da tatana ayan apan piba khulai paiba sing na lambi asida man chengliba gadi ki driver sing da namhaduna sankai thungkai tawba driver phaduna pukhraga ransom tanba lambi asigi nageta leiriba miyamna karigamba pendaba amagi su National Highway blockade toksinduna Imphal Valley da leiriba miyam gi charam met pagum chatharakliba thabak thawong sing asibu thengnanaba Highway Protection Force lingbina ba Manipur lengak ki maikaida India lengakta hanjin taksinduna Lairingai cherakta Mizoram gidi Mizo Territorial Army MTA gi recruitment rally July thada pangthokadori haukiba May thada Mizoram gi Chief Minister Laldu Homana Union Home Minister Amit Shah ga unaduna Mizoram da thengnariba drug trafficking gi issue asibu mapung phana mayok nabangamna bagidabak Mizoram khakta gi oiba Territorial Army lingbina bataksin khibani Chief Minister Laldu Homana taksilam laba matung ikuidina Union lenga ki maikaidagi Territorial Army recruitment tawba yaragani haibagi ayaba pirakpadagi recruitment process saliba sahi July thada hauragani aina Mizoram lengaki masak naiba miyoi singna phongdoknarakibani Zoram People's Movement ki legislature retired Lieutenant Colonel Clement Lanbin Thangana phongdokhibada Mizo Territorial Army ki recruitment July thada hauragani Mizo Territorial Army ki company ani thamnabagi mafamsing yengsinba loire ahanbagi oina company amagi hana recruitment tawgani hairiba recruitment asida ex servicemen gi masa masupsing amadi sports person singi oina recruitment criteria da komthokpa khara laigani Mizoram da leba sahi 53 da ki niphunithoi phawda lairiba class 10 pass tawraba nahasingna recruitment asida saruk yaba yagani Mizo Territorial Army oina company amada commanding officer ama junior commanding officer mari amadi person chamaga sumna ani legani ahanbagi oina person humdra lawgani nauna khalaba person singa se Shillong da leba Assam Rifles Center da training tawgani hairi Punsigi pandam phangbaga taibang pan thadokre haina thamlakle miyoi ba khoina hingliba si ekhoina pamliba pandam adu phangna ba honariba ngaktane punsigi thamliba pandam phangna ba honaraba matung pamliba pandam adu phangba ikoi kuidaba Kangpokpi district gi lamnun them singsonde taibang pan thadokre haukiba sagol senumita Ahmedabad ki London tamna paigadaba flight ama airport manakta paikatpa haubaga medical hostel ama da tasinduna kai ki plane kaibagi thodok aduda plane adu da cabin crew oina thabak tawbi Manipur gi nupi ani yawbagi manungda lumnun ten singsonsu amani lekhidrabi atopa aduna thobal awalnkai diki kongprai lakpam ngan thoini lamnun them singson ngalingai matamdagi hauna cabin crew member oina thabak tawba pamna haurakibani mahangna pamliba pandam adu mangphawna duna Air India da cabin crew oina thabak tawki mamang sahi da cabin crew oina thabak changkhibani adubu haukiba sagol se numita thokiba laibaktiba plane kaibagi thodokta mahak laikhidrei mahakna yawriba plane adu kaire habagi paw phangbaga mahaki apokpi mama lek tharaki amadi imung manung amadi mari matagi miyosingna lamnun ten ICU da leiduna laikanari haina themjin ki irai numit ki nungtinda lamnun ten leitre haba mahaki apokpi mama nemlai hingna khangki lamnun ten machin manaw singi manung da nupi mathanta yawbuni plane kaibada yawkiba lamnun ten gi haksang karambano haiba khangnaba mahaki mayamba ahan Ahmedabad ta DNA test ki damak laikre amadi laklibani thokaba natraga leibakpa numita DNA test loiduna haksang khanglagani haina imung manung gi miyosingna phongdorokle tampaki mapam singtagi yamlaba nungmai amadi bom sing phagatkhre
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯕꯣꯝꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 5ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯤ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯖꯨꯟ 12 ꯑꯃꯁꯨꯡ 13ꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯝꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ SLR ꯔꯥꯏꯐꯜ 181 ꯏꯟꯁꯥꯁ ꯔꯥꯏꯐꯜ 65 ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ 69 ꯀꯔꯕꯥꯏꯟ ꯒꯟ 5 MP 5 ꯒꯟ 2 LMG ꯔꯥꯏꯐꯜ 12 AK series 3 ꯑꯃꯣꯛ ꯔꯥꯏꯐꯜ 2 ꯃꯣꯔꯇꯥꯔ 1 ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ 3 ꯕꯦꯔꯦꯜ 2 AR 15 ꯃꯁꯤꯡ 1 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯒꯟ 2 ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ 319ꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ 531 SLR ꯔꯥꯎꯟ 3933 ꯏꯟꯁꯥꯁ ꯔꯥꯎꯟ 2133.303 ꯔꯥꯎꯟ 2252 AK ꯔꯥꯎꯟ 233 ꯑꯃꯣꯛ ꯔꯥꯎꯟ 108 9mm ꯔꯥꯎꯟ 10 ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ 10 ꯂꯦꯊꯣꯠ 3 ꯗꯤꯇꯣꯅꯦꯇꯔ 8 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯥ 3ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ आधार अमदी पान कार्ड खक्तन सिटीजन अमनी हाइबा याररोय हाइरी इंडियन गवर्नमेंट की अनौब पॉलिसी अमगी मतुंगिना आधार कार्ड अमसुंग पान कार्ड पाइरग लेबा असिगी सिटीजन हाइबा याररोय सिटीजन अमनी हाइबगी प्रूफ ओइबा डॉक्यूमेंट सिंगदा बर्थ सर्टिफिकेट डोमिसाइल इंडियन पासपोर्ट अमसुंग इंडिया की वोटर आइडेंटिटी न सिंगबा डॉक्यूमेंट सिंग पाइबा मथौ तारे आधार अमसुंग पैन कार्ड हाइबसिदी लेबा असिगी तोंगान तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेटिव की ओइबा थबक थौरमदा सिजिननबा आइडेंटिटी कार्ड ने हाइदी अनौब थौरांगसि मफा लेबा की मेयोसिंगना आधार अमसुंग पैन कार्ड सिजिनरगा इंडियन सिटीजन ओइना क्लेम तोरको यादनबा लोखतपा खोंथांग अमनि हाइदी इंडिया की सिटीजन ओइना खलबदी पीएम लाखलगा इरांग लुसेंसी हाइना पांदम पाउसगी एडिटर थमलकले नोमगी सरा अमगी दमक हिंगनबो होनरिबा मणिपुर मियामगी मनुंगदा कैथल फमलगा मचा मसु सेमनरिबा ख्वारमत कैथलगी फियोनबि सिंगसु अमनि हाइबि याय सेट असदा हुजुक फावबो लोइदरबा इरांग असना मतम अमतदा कैथलदा पोटफम फमलगा मचा मसु सेमनरमलबसु हुजुकति सलाक सारे पोटसित चासित याउदरे अमसुं सिनफम होंगलसिरा खनबा होनरकपगी पाउसिंग ख्वारमत कैथलगी फियोनबि सिंगना वारौबगी वाफमसिंग फोंदोकनबा होनरकपगुम तौरकले अमरमदा हौकिबा सही अनिगी मतम असुगी मनुंगदा मणिपुरदा पियार थमदुना लेरकपा था मरि हेलकलबा फावबदा स्टेट असदा होंगबा इरै लेरकतबना मरम ओइरगा लमदम असुगी मियामना हौजुक लैरिबा MLA सिंग मरु ओइना रूलिंग अमदि ऑपोजिशन की MLA सिंगदा वारौनबगी सांग नोंमोगी हेंगलकपगुम तौरकले मसुगी मरु ओइबा मरमदि स्टेट असदा सेंट्रल लेंगाना लमदम असुगी मियामगी इहुल खंगना थबक तौरकपगी ममी इता तारकतबा अमदि स्टेट असगी ओइना खरा फागदरा खलुबा पियार असना लमदम असगी येलौ फुरुप सिंगी मायोक्ता थबक तौरकपा मानबगी थवों खया चथरकपा सिदा रूलिंग अमदि ऑपोजिशन की MLA सिंगना मतिंग थोकना मथौना लेना मसुगी मतंग असि यौरकलबदि MLA ओइना असुम लैगदौबगी सरुकपुदी मियामगा पुन स्टेट असगी मियामगे असुमबा खोलाव लौमिनबगी खोंजंगदा सरुक यारगे हाइना सोंथोरक्तबा लोइनना मसिंग सुना लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना लैंगाक सेंबा ngamdaba amadi mathawna yaudaba masagita khallaga leiba manbugi maong asimagna manipurgi yellow purupsing maroina sing amadi tamge MLA yankhaida pendaba helakpa oigani khale nakala maromdana sterasida sel thungi phibam phataba imungi miyoi singna sada 70 80 leiba lamdam oibana sahi ani helaba irang asina maram oiraga hana wanaramba sangdagi haujana helakpa maroina lan asina maram oiraga awaba taraba miyamna ngasigi state lenga amadi central lenga ki thawongda pendabagi chang wangkhalakle maramdi maram chadana mi phami punja tharakpa amadi maraleba saram chatpa singbuna chautha thaduna thambagi mami tarakpa laupanba yaraba laufam singbu laupanba yahandana sahi ani thamjilakpa state asigi highway singda ningtamna chatpa yahandana matam sangna thamjilakpadagi manipurgi yellow phuruk sing ka hena pendabagi chang nomanamagi hengalangnabagi achaubu maram oidi amaromda ngasi manipurda oiba phibam masi india gi atopa state sing amadi union territory sing maroina delhi punjab uttar pradesh bihar amadi maharashtra gujarat amadi west bengal gumada oiramlabadi kali oiramgani haina manipurgi maikai kiyadagi miyamna toina ngangnaduna lerakpa matam kuirabani asigumba asuk luraba manipurgi phibam asida ngasigi india gi prime minister narendra modi na state asida nomata phawpa khongul taraktriba asigi maram karigino haina lamdam asigi miyamna yamna toina hangnaraklabachu ngasigi bjp gi MLA sing union minister sing amadi state president na ama natraga ama khumduna leiri haida hajiluraga naga kuki gi irangda matam adugi india gi prime minister manipur da lakhibra haibagi pakhum piduna leiri adubu masi phana oiduna sungasigi manipur miyambu india gi citizen ama oibagi ikai khumnaba oirabadi prime minister laklaga sahi ani helaba state asigi irang loisanaba sinba sumgani khalli haina hongdorokle
Ahmedabad plane crash the laikidaba punna missing saniga humdrama pan sujinkhre. Ahmedabad ki London tamna paigidaba Air India ki plane crash tawkhibagi thawdok aduda laikidaba migi missing saniga humdrama pan sujinkhre. Laikidaba singa siga manungda sani nipumato na plane aduda tongkiba passenger amade crew members sing amade pilot singni aduga plane aduna tasinduna kai kiba mafam BJ Medical College ke doctor amade medical student amade doctor sing imung manungki miyoi sing amade worker sing oigani hairi. BJ Medical College ke medical hairi mari amadi doctor amagi nupi laikidra hana confirm tawkhre thawdok thokpham manak nakpa mafamdagi phangkiba hakchang nipangi masak maming khangdokpa ngamkhibaga loinana imung manungda sinakhre hairi hojik DNA test tawnabagidama mari lenabada sinakhre hairi.